et planetos fugil qu'este descobrit en 1952 per un equipo scientific pansovietico capitadu peth polonès Jordi Lacerro. Totalment despoblat, sec, red e ventós, et planeto que se reclassificat en ties exoplanetos disconcentrics terriferus de vegius. Curbit arentur de su surei a una distància entre 34 i 38 unitats astronomics i, cum a dizer et KGB, que here un gulag desbus. Totu, an crede er specialisto de la meditazione distriptico fotovoltaico tibetano Shabi Iriart, et planetos fugil que pudere esta un loc favorable a raccruzzado energetico spectrofilari entre duos forsos energeticos cosmicos euskarianos e liquidaus.